ikaze kuri mwese mukomeje kubana natwe in Top Rwanda hari nako bifuriza kugira umunsi mwiza wo kuri tariki 26 Gicurasi 2021 mukomeze kugubwa neza bifuriza kugira igitondo cyiza kuri mwese mukomeje kubana natwe tujye kuri biri hamwe amakuru agezweho muri aya amasaha ndetse no kuri itariki ndaza kubwira ko umujyi wa Kigali animateri wo mu ishuri rya Yatawe i Nyamirambo ukurikirana gukubita ndetse no gukomeretsa abanyeshuri amaze gutsabwa muri yombi nkuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamaze kwemeza ibirebana n'aya makuru ndaza kwerekeza mu karere ka Rusizi ho mu ntara y'uburengerazuba aravugwa amakuru y'urujijo ku murambo w'umwana w'imyaka 14 y'amavuko batoraguye mu murima nkuko turaza kubirebera hamwe muri iyi nkuru ku buryo ubu urambe mwese mbaye ikaze ari nako mbifuriza kujya munsi yo video yanyu epfo gato mu ruhande rw'iburyo ugakora kuri subscribe ndetse ukanakanda kunzogera kugira ngo ujye uwambere mu kuba wabona amakuru mu gihe tumaze kuyategura ndetse no kuyatunganya dutangira n'aya makuru ku buryo murambuye reka duhere mu kigo cy'amashuri cya Cyane n'amakuru avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze guta muri yombi uwitwa Habakwizera Antoine Marie Clarette umuyobozi rero ushinzwe gukurikirana abanyeshuri bakunze kwitana materi mu rurimi rw'igifaransa muri Cyane uyu mugabo akaba akurikiranyweho icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa ku bushake abanyeshuri bagera kuri babiri uyu mugabo witwa Habakwizera imyaka 39 y'amavuko yafashwe rero kwa 25 Gicurasi 2021 abana rero aribwo gukubita barimo rero ufite imyaka 12 y'amavuko ndetse no w'imyaka 14 bigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye RIB rero itangaza ko icyaha cyabereye ku kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Cyane giherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Mumena umudugudu wa Mumena kuwa 22 Gicurasi 2021 uyu mugabo rero Habakwizera wafashwe afungiye kuri station ya RIB ya Nyamirambo mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha mu butumwa bwa RIB yibukije abaturarwanda bose ko itazihanganira uwo ari we wese uhohotera abana mu gihe rero igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganya ko uhamijwe icyaha cyo gukubitsa cyangwa se gukomeretsa ku bushake ahanishwa ingingo y'121 iteganya igifungo kitari munsi y'imyaka igera kuri 3 ariko kitarenze imyaka igera kuri 5 ndetse akaba yanacibwa amafaranga y'u Rwanda asaga 500 ariko atarenze miliyoni imwe twerekeje mu karere ka Rusizi aravugwa urujijo ku murambo w'umwana w'imyaka 14 y'amavuko watoraguwe mu murima nkuko aya amakuru yagiye hagaragara abi itangaza n'abaturage bo mu mudugudu wo mukaba mu kagari ka Cyuma mu murenge rero wa Gashunga mu karere ka Rusizi baguye mu kantu nyuma yo kubona umurambo w'umwana w'umuhungu w'imyaka 14 witwa Umugaba Eli bigaga rero mu gatandatu w'amashuri abanza muri Groupe Scolaire mu Kimbagiro uyu murambo ukaba wabonetse mu murimo w'intoryi hafi rero y'ibiro by'akagari icyamwishe rero kikaba gikomeje kuba urujijo mu gihe rero abantu bagera kuri babiri bamaze gutsabwa muri yombi mu rwego rwo gukora iperereza batawe muri yombi uko abaturage babitangarije ikinyamakuru bwiza.com dukesha aya makuru ubwo yageraga muri uyu murimo wasanzwemo umurambo w'uyu mwana witwa rero Kagenzi Ernest imyaka 40 y'amavuko ukiri rero ingarago ndetse na Musabyimana Andre rero we muri iki kigero kimwe akaba rero yubatse ikindi kandi nubwo iperereza rigikomeje amakuru avuga ko uyu witwa Musabyimana ufunzwe kwa 25 Gashyantare 2021 ngo yigeze kumvikana avuga ko azica uyu umwana mugenzi we Kagenzi Ernest we ngo rero akaba afungirwa ko hari igiti cy'amapera cyegereye ndetse kinegeranye n'urya murimo w'intoryi umurambo w'uyu mwana wasanzwe mu bivuga ko rero ari kiwabo w'uyu Kagenzi ari naho rero aba ikindi kandi basanze ishami ryacu ryaguye ririho amaraso bamwe rero mu bana bakinanaga na nyakwigendera bakavuga ko rero ari uyu Kagenzi ushobora kuba yaramwishe amuziza aya mapera afatanyije na nyina umubyara abaturage rero bakaba bategereje iperereza ngo bamenye ukuri gusa rero nyina w'uyu witwa Kagenzi wamaze gutabwa muri yombi we akaba hakana ibirebana n'aya makuru nkuko rero nyina wa nyakwigendera witwa Nyirarugendo Vestine yabitangarije igitangazamakuru ngo uyu mwana yavutse ku itariki ya 25 Kamena 2007 akaba rero ari umwe mu bana batatu yabyaranye na Habimana Christophe ubwo umugabo we Karekezi Jean akaba rero na mukuru w'uyu Habimana wo kwase wabo yarafungiye jenoside yakorewe abatutsi uyu mugabo rero ngo yaramusigiye abana batatu ubwo yafungwaga mu mwaka w'1995 afungurwa rero muri 2009 n'inkiko gacaca arangije igihano yakatiwe amusangana abana batandatu barimo batatu babyawe n'uyu murumuna we wo kwase wabo warukiri ingaragu nyuma rero yo gufungurwa ngo umuryango wize kuri iki kibazo Habimana Christophe rero asaba imbabazi mukuru we kukuba yaramwinjiriye umugore undi afunze akarinda ubwo amubyarana ndetse anamubyaraho abana bagera kuri batatu bose barimo n'uyu nyakwigendera bariyunga rero bumvikana
bumvikana ko bazafatanya kurera abo bana. Nyuma yo gufungurwa rero abyarana n'umugore we undi mwana umwe. Habimana nawe rero ashaka umugore we, yemeranywa rero na mukuru we ko atazongera kumuca inyuma. Barera rero abo bana neza abafatanyije. Ikindi kandi abakekaga ko uwo mwana yaba yishwe n'uyu wasanze rero yaravutse ngo atazava aho rero yaka iminani akamurusha, ngo bikaba rero atari byo nkuko abaturage bari itangaje. Avuga ko ari intandaro y'urupfu rw'umwana we rero bitandukanye n'abahwibiswaga ibibindi. Nyirarugendo rero Vestine yagize ati sibyo koko, kuko rero abagabo banjye bombi ari imiryango kandi babanye neza nta kibazo. Nyakwigendera kimwe n'abakobwa abandi babiri rero twabyaranye n'uriya mugabo wanjye rero abitaho kimwe nabi, ahubwo nkeka ko umwana wanjye yaba yarishwe na Kagenzi Ernest na nyina. Bavuga ko rero yabaciriye amapera. Abandi bana rero bari kumwe bakaba baravuze ko bumvise ba nyir'amapera ngo baje rero ubwo bayibaga mu masamo ya z'ijoro bakiruka. Wanjye rero ntabishobore kubera guhubuka mu giti akamera nk'uvunitse, bakamwicira rero mu nzu umurambo bakawuta muri izo ntoryi mu gitondo. Nibyo nkeka nk'uko umubyeyi w'uyu mwana yabi itangaje. Arakomeza agira ati rero yavuye ku ishuri kwa gatanu ku itariki ya 21 saa 11 z'umugoroba akuramo imyenda y'ishuri yambara iya siporo. Avuga ko rero agiye gukina n'abandi bana. Turamutegereza turaheba twibwira ko aza gutaha, kuko hari igihe rero yajyaga agera mu rugo saa 2 z'ijoro. Yakomeje agira ati rero turyama saa 5 z'ijoro ataje ntiwakinga rero neza ngo ahari na cyangwa se ntitwigeze dukinga. Twibaza rero tuvuga tuti ahari naza twasinziriye abashe gukingura yinjire. Bwarinze rero bucya tutaramubonye saa 11:02 z'igitondo nibwo bamamagaye bambwira ko babonye umurambo we mu murima rero w'intoryi z'umuturanyi. Nje nsanga nta kindi gikomere afite uretse amaraso mu mazuru n'utundi duke rero ku ijosi n'amaboko rero abyimbye. Bigaragara ko bamwiciye nko mu nzu nijoro umurambo bakawuta aho mu rukerera, koko nta shishi zari ziwuriho cyangwa se ikime ngo bigaragare ko rero umurambo waharajwe nk'uko nyina uyu mwana yagiye igaruka. Urupfu rw'uyu mwana rero abaturage bavuga ko rukomeje kuburushije, kuko rero nta gikomere kigaragara yasanganywe. Se rero akavuga ko yasanze umuhogo w'umwana we ubyimbye. Bigaragara ko rero yanizwe ariko ntihagire undi ubyemeza, kuko rero bavuga ko libu yahise ihagera ikabuza rero kwegera umurambo batawubonye neza ngo barebe niba koko hari ibikomere bindi ufite. Gasheshe rero Tofiri wawubonye mbere nawe rero nta kidasanzwe agaragaza. Ubwo rero umurambo nyakwigendera wabonekaga mu gitondo cyo kuwa 22 Gicurasi wese rero ujyanwa ku bitaro bya Mibirizi gukorerwa isuzumwa ngo hamenyekane icyamwishe. Ibi bitaro nabyo rero bamwohereza mu bya Kacyiru Kigali kuwa 23 Gicurasi. Ugarurwa rero kuri uyu wa mbere mu masaa 7 ijoro uhita unashyingurwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kacyuma witwa rero Niyibizi Piloti asaba abaturage kubera rero ndetse no kureka impuha rero kuri uru rupfu zishobora gukurura n'ibindi bibazo by'umutekano buke, bagategereza ikizava mu iperereza. Abaturage bo bagasaba ko ikizavamo bazakimenyeshwa uzahamwa n'urupfu rero akazahanirwa by'intangarugero imbere yabo kubirebana n'uyu mwana ndetse n'uwaba yaramuhitanye. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze kugira umunsi mwiza kuri mwese. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda irasuzuma ikibazo cy'abaturage bangirijwe ibyabo n'ikirunga cya Nyiragongo giherutse kuruka. Uretse n'uwahuye n'ibiza, leta isanzwe ufasha abakene bayo. Urumva rero kuba umuntu ikirunga cyarutse kigafata ku myaka ye, kuba yahabwa ubufashwa rwose ntabwo ari ibintu umuntu yakwirwa yibazaho. Dust Uwimana ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe hamwe mu humuriro w'ikirunga wangije imirimo y'abaturage. Aho ni mu Rwanda, naho mu Burundi abataramenyekana baturikirije ibisasa aho abagenzi bategera imodoka. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya tugumane. Duhereye mu Burundi, abantu bataramenyekana baturikirije ibisasu ahantu hatandukanye bagenzi bategera imodoka mu mujyi wa Bujumbura. Ibitero bibaye mu gihe Burundi by'umwihariko umujyi wa Bujumbura uberamo inama yo ku rwego ruhoraho rushinzwe ibibazo by'umutekano mu karere ka Afurika yo hagati. Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru. Mu masaha saa moya z'ijoro niho hatangura guturikira amagrenade ya sana yaturikiye rimwe nk'uko bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura babwiye ijwi rya Amerika. Ibituro 3 nizo byatewe kwa ayo magrenade, ni ukuvuga kiri ku isoko ya Kotebu muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura, ico ku modokari zunguza abantu n'ibintu zija mu manuko bwa Bujumbura zivuye aho zisoko nkuru hagati mu gisagara. Hakaba hari n'izindi zatewe ku gituro c'ahazwi nka Permanence hagati y'amazone ya Bwiza na Buyenzi, naho nyene hagati mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara ryitiriwe Peuple Murundi, hamwe n'ikibanza gikoreramwo abakenyezi
n'abakenyezi bacuruza ivyamwa hafi y'icicaro gikuru c'amaposita mu Burundi n'ikigo ca leta co gutumatumanako amakuru Onatel. Aha n'imiburiburi abantu 22 bahasize ubuzima mu gitero ca grenade mu 2015. Umunyagihugu muri zone Bwiza yabwiye ijwi rya Amerika uko vyagenze aho yari aherereye kuri permanence. Twari natwe kaburimbo amaze twumva ikintu gitanguye guturikira ahandi aho twari duhagaze natwe ibintu bituritse ikibirira abantu nabo ntibajya ngo bamanuka bagenda kuri Prince Rege, abantu hambere batanguye kumanuka bagenda batengakiye amaboko, abandi nabo bamanuka babateruye. Rero tubona imiduga myinshi igenda imanukana abantu, ntabwo twari tumenyereye nk'iyi minsi, ntabwo twari duherutse, byari biherutse nk'iyi minsi, ntacyo twashobora kumenya ibyo babivako. Mwaheza kuza twe dufise ubwoba kuko tutazi ibiza gukurikira. Urabona ubu harasanga hari abapolisi bariko baragerageza kugira imiduga irengana bagabanya ambutiyaje gusa. Gusa abajejwe umutekano ko boza baragerageza kwegera ahantu hari uruja n'uruza rw'abantu, hama tugasaba namwe nabi ko botuza. Inyuma y'ibi bitero abapolisi benshi b'urwego rujejwe kurwanya imigumuko bari kumwe nabo mu gisata kijejwe gucunga inzego z'igihugu, igipolisi cihuta gutabara Jemir hamwe na bamwe mu basirikare bakorera ku cicaro c'ibiro bikuru vya gisirikare hagati muri Bujumbura baciye banyagara. Amakuru twahawe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nuko abantu batari bake bakomeretse bakaba bajanywe mu bitaro bitandukanye ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abatatabawe n'abantu ku giti cabo bajanywe n'imodokari za polisi hamwe na za rusehabaniha. Abantu bafite ubwoba bwinshi bariko bariruka bataraba iyo baja. Amahoni n'imiduga n'urwamo rwa za kizimyamwoto n'imiduga ya polisi nivyo vyumvikana gusa mu gisagara. N'abatwara imiduga isanzwe basa n'abataye umutwe. Ni kumwe mu batuye mu gisagara yabwiye ijwi rya Amerika ariko akaba atashimye ko umwidondoro w'imenyekana. Ubundi munyagihugu akorera Bujumbura nawe twavuganye muri ino joro atubwiye ko amabisi n'amatagisi atana kimwe carangwa aho yaciye, kandi ko abantu benshi bagizwe n'abakenyezi bacuruza ivyamwa bataha mu buraruko bwa Bujumbura no mu Gatumba hafi y'umupaka wa Kongo babonetse bagerageza gutaha n'amaguru. Ikindi ababikurikiraniye hafi batubwiye nuko abantu bataramenyekana igitigiri bahagaritswe cane bakaba bari mu bunywero n'uburiro. Ku rubuga rwa Twitter ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati busanzwe buvanganye n'ubw'umutekano bwitiranije ibitero n'iterabwoba, bwemeza ko abantu babiri ari bo bamaze kwitaba Imana, bukavuga ko umwe yaguye mu gitero co hagati mu gisagara ca Bujumbura, uwundi nawe yapfa amaze kujanwa kwa muganga. Ubwo bushikiranganji bwemeje kandi amakuru y'abanyagihugu avuga ko abantu benshi bakomeretse. Umwe mu bihevyi yakomerekejwe na grenade yiwe akaba yafashwe, niko busozera bumenyesha. Amakuru ataremezwa ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu banyagihugu bari ku gituro ca Kotebu avuga ko hari abandi bantu 4 bapfuye barimo umukenyezi, kandi ko n'uwo yateye grenade igipolisi camurashe afa imbere yuko aturitsa izindi 5 yari afite mu mifuko. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nawe nyene wanditse ku rubuga rwabo rwa Twitter wiyamiriza ico wise iterabwoba ryakorewe abanyagihugu bitekaniye, uremesha imiryango yabuze, unifuriza bakomeretse ukoroherwa, urangiza usaba ko abakoze ivyo bitero bohanwa hisunzwe amategeko. Mw'ijoro ryo kuwa 9 Gicurasi ku kwezi abandi bantu 13 bari mu mukoloneli wo mu gisirikare c'u Burundi baguye mu gitero c'abantu bitwaje ibirwanisho muri komine n'intara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi. Abandi 7 bishwe mu kindi gitero mw'ijoro ryo kuwa 16 rishirwa 17 ukwezi kwa 4 guheze muri komine Rusaka intara ya Mwaro ihanura bibe na Muramvya ni hagati mu gihugu c'u Burundi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.